Akikewa alhushigimtani. Kijena ina video lo na hoja distribute alkutulo chulu ene dari inyena alhoja shkala jinyena alhonunun kumze kumasibene. Ishina video hibo vetrona ina hoja binesha yuye. Hiya kummoke doi tim kumsula dishi kumsulvi. 이게 뭐 이거나 것도 아크불 흘러 이거나 것도 잘 히피네셔 이게 되고 만나면 용 구도모는 크리스천 게 무슨 게 애냐 하님 게 아기린 시기라 말로 흘러 암뷰냐 하님 아그 금슬의 몸유 컨페션의 냐 하님 게베 기비다기 닐키니 불 비비니 급불 게베 라이 이네 보기 라이시 클래리파이 시튼잖아 용 예구시 아히님 게 이비기 보ye 비블리컬 뭐 디아크불 잡고 뭐게 이베나 샤바에 융로 바이블 ku benga le june ro ma ke do kut azum gu tu na ba yu no yung kum cha ni shwa e bu yung kum cha al hu ju gu no iki khwa e bi ro ma ke do kut azum gu tu na dish ba ne azum gu din na pigel ne to ayu ye ige mo al hu no kum sa no ki me ke gu lo no jesu christo khachle kulu ayu ve cho panong ye al hu la a chi pi ka lo ba yung azo mkuktu ne daga azo mkukdi nyung ne pigela nyung ne vetal masa guye bible le ba guye nil king lu haya nil king tim wala oye alo simona ba jesus christos simona ba nyung ya hnyemge ibgu bisa yu apostle paul ye ebo paul le ba guye dimi e ba gu kumts ahne shwa ebo denyo ovikulo otuktom va ino chupin ve gu ranguno ino shopping ve gu ranguno momi no kwala mlai tabini ve gu ranguno tipo vechono nya hnyem shwa ibgu mo 이게 뭐 아담 vechono te bible lam chim shepane screen line bible verse ko pi khavem la yo ina screen la singin no tipo dishi kimigeno jus benchane adam regulo tim tsahne shwa adam e ba gyunga alu prosutu tim tipo ye adam represents the entire humanity tim kumtz khoge adam ye 이게 바이블에 바이글 vechono adam vechono yung kumtsahne shwa yung ya azapolo azwa pilona yung ya akhnyela yung ya mshipulwa mshipule ena yung ya akhnye mshipupune ibi yung ya bible ne bigit po yung vetal masa 이게 뭐 아좀 kubidilo romake do ktu azum kubdilne bayuno 이게 뭐 하나 금사노 아메노 뭐기네 금사노 알후 kupukini 알후 grace unmerited favor like 알후 kupukegu kimegu vechono Jesus Christo vecholi kina nyungye khachle grup ania nyungno akhne shwebu akhne na tivegu bolno khachle grup aguye Jesus Christo vecholi kiye nyung timye alki khagul gutbo akat bo khai tongno bible nam timshe ba bizaguye Jesus Christo vecho khachle grup agu vecho nyungye mom timgoye alho law achipi kalva nyungye righteous va akhne mi en achipi kalvekim igmadolo katkanyine sinners lakini nyahnim lakini nya achipikal veki ino Jesus Christo ikilim pitolo nyahnim abe ino kuto tim kivishareb nam I'm still a sinner nyahnim abe tibo vetal masa ebo tim kumtsno pulu kitenge ono repent shimasa they must confess that we are sinners nyahnim gebe alo hulepil masa ko ino kuto ilu haya ikkhlu haya tibono kuto alu areb namu nye adam vechono nye ikiklegim nye adam vechono nye akhnishvegim tono nye akhnim gebe al hule pilmasa ibu ko ina Jesus Christo no irengna ki ushre zaige na Calvary cross na irengna shre ki tipo pulul vege juye nye achipi calvai nye righteous svai ibi pulul masage nye confession hipo ye mla yegumo hiye kumboge hiye atsa kukaige no nyungo tishpimla nye nyumudish bimla ko ino ku biange na ine ba gu dibono itsabi dibono isho gratenanya rom ya ke do chiri azo tokul na gino no okichila no superaye if you confess with your mouth eno omlon na blaye ino okhalves nyama ige de ku banyana mo amlolo no ku chok jono ihnekem tu Jesus Christo no pulvetsai ibi pulgyu 이시 비디오 보여줘 이나 호살라키시 음침시 비친 장인 요런 별로 작긴 쓰면 전에 융로로 말고도 그트 아좀 구분을 배우고 놓고 뱅야
Romakudo kutu azum kupung le bagu no, whom God set forth as a propitiation by his blood. Jesus Christo pugi bangine, al huno panu Jesus Christo pugi ye as a propitiation by his blood through faith. Propitiation e bagu hipo akiki hipo yela. The act of appeasing or satisfying someone's anger or wrath. Hibo bagu ye al huno akhnya jupe aulori devegu aulhono akhnya jupe amlokim lagu aulhomlo kiki gavegu la aulholori devegu tipo hu aulhonu Jesus Christo vecho pana agashivegu pana sacrifice vegu vecho no aulhomlo kiki tipo rapikivetsku aulhono aulori dagu tipo rapikivetsku tipo gabeso propitiation na manyo ige hibo yona kodo shini no itimasa yuye ko adam na akhnya shwebu adam bejono ayeglatim ke zakhnya shwebu alhujuk ne kivayen ha tim lu hayala hekike bukike shubu salagyu tumdu shomzugyu ala kimye shugyu la kukuma gidimogyu tibogo iribegu yakhnya lu hayege ibu alhonu akhnya tibo juku chibebu alhonu amle yagyu tibo alhonu rikidagyu tibo ko Jesus Christo no page grabes arrachivebu tipo vechono alhonu tipo satisfy rapikivetsken no Bible vechono itwa hiya tavachu iteye Jesus Christo pul vegimye akhnyem mova panongye Jesus Christo vechono achipi kalvai. We are not sinners anymore, but we become the righteousness of God. Nyungye al achipi kalvegu vechono nyungye achipi kalvai. Hibo ba yugi here ina alloge nyak ne klem shi momane nye shibin momane tona nyak ne momane ibamugine igemu Jesus Christo na agashivegu vecho Jesus Christo vecho no pana ikhne lo vetsku vecho ina tipo pulku vecho no ina pulmona baye I'm still a sinner nye achipi kalva bibla no matter how good I am kutoi babu ina allo aginam nye ami chomke te pilvine na mi tushana ba no mi chonge pilne nya mi chonge igemu nya chipi kalvege mi bipimla igemu no Jesus Christo pulul vagana baye Jesus Christo show no pulul vagana baye no ye you have the right to say that you are the righteousness of God nye Jesus Christo be jono nya chipi kalvai ibino pilnane nye propitiation e ba yu atai bolone kitla shepo nyingo junsha yu Greek min zauno hipo gabes hilasterion momu hilasmos e bane iditi hikma gingjo ku bennam al holorayu al hona ahnyo jube amlo dayu al hona ahnyo jube amlo khimna na yu tipo akmla go shibe gu vechono ahine kmla go shibe gu vechono al holo tipo rapikivetsku al ho satisfy shivetsku la Kono akhnya jume Jesus Christo no pahigena. Ko Jesus Christo no kite he dragena. Kono Jesus Christo no cross lana ajpela gena. Al hoya pan Jesus jupu amle megi moye. Bible kitlana ning ne vetal ma sage chwe. Ku yengu ambiu Jesus no cross lana akhnya kumla go shaigelo aga shaigu boye dia akhnya le va gu on al hoya mleka. Nye al hoya mleka. Ku yengu akhnya tipo le va. Propitiation aulhuno para pikivenaye aulhuno pana mweda gudipo palki pas satisfy shvenaye ni khnet po graves panu Jesus show pukvetsa 2 Corinthians 5:21 nojlo aulhuno Jesus Christo ya ahmekum kha igemu aulhuno ni khnet graves Jesus show pukvetski vecho Jesus ahne kaigu bes ahne kulhetsa ishemane Ige propitiation iba yu vecho na nyung vetal ma sa yu ye aulhuno ahnyo jamlo kim la gitbo aulhu satisfy shwa za yana aulhuno Jesus Christo ji arashivegu sacrifice vegu akmla wo shivegu offering shivegu tipo ye aulhuno kiride God's wrath aulhuno amlo kim la yu la aulhuno aulhu ridi yu tipo satisfy shwa za yana
ibi tipo pulul masagecho nyungno the same word propitiation e bagula ro makedo kitı azomgu punglo ibri makedo toku azopunglo ne tuanya 이게 the same word propitiation ipo nyungno aza tipo kutokuzi shiri nyungno kikijona ba kikibena ba hipo propitiation hipo grabes nyungno mercy seat epidipolo kimigelo nanya mercy seat e bagudipolo go gannamu nyungno alhuno tabernacle apiki Israel mkobela apiki mlabeku alhuye holy of holies akim tenguno akim tialo nguche kin alhu presence ke akim tenguno akim tialo ark of the covenant plosho kibo tipo kebaje nyuno bible jona ba nyuno iboko khakile tipo wait fan i video scholare nyuno tutom ibo kabes bivaza nyuno ark of the covenant plosho kibo ebagu polo alu itula yoku itula namu stone tablets atu bhalo alhono ayeza chiri pugibo atu pa ai ena mana israel boye egypt no kenan to mo gekto panong ya luchumo ike mo alhono mana ko kitsbu panong pela mana tipo chusu o kananiri promised land po tolbege ige plosho kibo alu mana diria aktuno Aaron's rod. Aaron kese ahamnu tipo pu berivegu tipo akse tipo. Ige nyung no hibanak tu ishikimirin chane. Plosha ki bohulo nye plosha ki bohulo alhuno atu pakin ayeza ye pugu tipo subu tipo kabus mercy seat ban sim zala nyung na bible like akna veja akna ban kem kimim bible ye mercy seat tipo kabus akna shibu tina plosha ki bu khoveje 이게 아코 에베나바데 꾸마지키 시리 키키 팔라모에 이게 mercy seat 에바규 뉴노 mercy 에베나바에 mercy 에바규에 뉴노 바이블 자베 뉴노 바이블 자 키키노 mercy 보베 타나바에 김라키니 빈데게라 바야 사자 주마사 바에 punishment 주마사 주크스 산 이게 무 알호네 김에 키베부 알호네 김 쿠버 키베부 바나 사자 주게부 샤기 고 아기부 키베 주기 Là, et vous pas qui vous dites que t'as mis chaud beaucoup de trucs pour mercy. Qu'est-ce que mercy seat? Il y a mercy seat. Kushana mercy seat ba namo go akimla wa akhine kimla wa shinyana. Akodono on the day of Yom Kippur. Yom Kippur ba you the day of atonement. I'm below tlaki. The holiest day. I come to I'm bela atala come to no tina akim tengna akim tetala. Tibo zalla Israel mitimlo kamta akamzun geza. Ipo tibo zalla kushina nemo that is the only day. Tibo zalla lo likino achinyo no apikilo tabernacle lo boktabo akinyu holy of holies akim tengno akimte ipiga ala ilolje. Ige pa ilolje yu tibo ye pa lo akhnek mla ko shiyu ajdibo besulo po plosha ke bohu show mercy seat simdala kna bagu mercy seat tipo ajdibo sprinkle kizdeb kueje ututsin 7 times ne ututsin 이게 nyungna shujne nyungna hipo kiki ilon pizuno kushe mercy seat akna tipo gabis plosha shwakibo tipo kogeje ya bo alu ayeza chiri yegu atupatibo 이게 nyungno see whatever was happening in the old was pointing towards the new prosha khaka akawlo ki ushagina to ka kam tsu prosha kha akitolo jisu kdao kiche buza yuge 이게 이보게 저는 nyungno ga thama sagyue timna ayezai tulage kutolo ye timye alkakhne tunane we will see our sins kong bible na vanashe aulhuna yeza tsugyue timbela yeza vechon achitikal penyono tsuma 이게 마이에서 vechono onyachnim gena nyetolamu gena ibiti benetskiwe 이게 as long as timlakina ayeza itulage kutoloye ahnetulanya pe ireuno blochak bo alusvebu akna mercy seat kabes tipo
고백해외규 솔로 아치냐 또노 아지 아히네 금라고 쉬요 아지 디보가 됐어 무투진 그즈데 부가 유기히에 seventh biblical language la number tinyaku banam atona completeness kupuklai vegu tol vegu aginu no perfection ha kupuklai vachu hem tumshevane tabane aktuno fulfillment shipulva tolva successva la abidu no rest alhuno azala tsinya akula kheli gyugi tibo giye plosha kha gaulo ye blessing kagmat tuning no the conditional you do good you are blessed you do bad you are cursed tieneshi tirauno alhuno hipovechono rest ebagu kiki pesagu ye akamla vechono timna alhulau tol ne shagu mgal ne shagu dipolo work tim kamla dipolo rest legu ite alhuno shivaza nyungye Jesus Christo no shipkuvet vechono achipi kalvenage tono humans effort humans work tim kamla dipoye rest legu la nyuna pukapza lo kama tuna shagu dipoye nyungo kutok salam nyungo tolin jamo ayezai condition angine ayezai ku condition angina baye nono toka tum tsepep kulana baye no mahanya ikembu nono ayeza kogolo nono like kill him hebdevena baye you are guilty of breaking them all no ayeza tsepevku kikishwa ibi ayeza condition ona harsh ko wa ayeza ye our whole standard ye you go our who no ayeza tsba ye na under the law nobody was blessed timku our who kagmat po itulgu hayene our who kagmat po pekshel guye Abraham show people kagmage ige Abraham ye before the law ayeza tsimbilana our who Abraham kagmage tskuge cho 왜 다른 못해 이게 디 히보 기기별로는 비자고 rest 에바기우에 팀 금랄나 알로냐나 아치비 갈베냐나 마갈냐나 갑자기 그 rest 되고 지스 크리스토 베초노 마갈 룬큐 라 through the finished work of Jesus Christ 그거 비자기죠 이게 디 무트진 아지 그즈데 mercy 시트라 아지 그즈데 아기우기에 디보 기기 비자기우게 네 it means finished 다바이 toka tumtsa shibulwai tolwai ibagu kikishri ajdibosho ahnekum loshke golagila mercy seat ebagu ye dipalana timkhne kretsku dipalana timkhne tumtsa shigim teretsku mututsin ne mututsin gzdeb guyu ige hibo gabes nyung calvary la pishpo jona baye Jesus Christo no go ajbelagena kukono Jesus Christo no paji chijagena si plosha kha kaulo ajijagyu dipoye tie temporary ambatsi ribu dagi shitamasa akhne shilege gumtse daga chijamasa igemu dipo grabes Jesus Christo gda pishpoju zagyu ye go Jesus Christo no cross la pana paji chijagena itenyung no propitiation hibo kiklana nyung no mercy seat la dipo lo achinedo no tutsin as gzdegu tipo kikhie completeness perfection fulfillment rest ibi bagu and build just in one word at a like kivechono bana that the last time finished it is finished shipwai tawai ibi and build just Christo no mercy sitla ututsin aji gzdegu tipo Jesus Christo no pakichilo no all who know Jesus Christo no propitiation nye all who rapikivesku tipo no pana tawai shipkuwai akhne loge bu shagi tipo lo khawa zai ipibai yukikige ibanyocho di nyung hebo ve dhalmasage 바이블에 있는 바는 예방뭐 또가 아기 틀은 예바자이네 이게 알루 블로셔케 뭐 알루 아예자고로 이다기 만나쇼 이스라엘 거벨라 만나지 뭐 주베제 겜 만나 예수 주와 도금스 티베나베 라 이다기 뉴스 티베나베 go and do Jesus Christo나 아이리 볼레리 만나비게 I am the bread of life 이나 크부셔게 and do Jesus 네베 이나 크부셔게 농내라 그러나 농게 mystic tema no hatu tema la dibo bisku mana ibagu diboye asho akhs shegu
이게 뭐 예수 그리스도노 디보 가베스 nhưng 예수 그리스도 기준 보나 봐. 예수 그리스도는 I am the bread of life. 이나 그부 쇼게. ku나 그부 쇼게 뭐 주행이나 바에 클레임 무스티마. 라이. 바에 클레임 트레티마. 바야 하피키바. 이비 미치기네. Aaron's throat that budded. Aaron's 그스 디보 후 ahamu dipo pui bermegu dipo prosho khibola tegu bengia akisiye tiregu as tiregu bogapis khibum lajine 이게 tiregu alana akhdipo mini beragu jikiye tiregu sidibolona akh mini beragu jikiye ambu jisu kristona tiregu vejono akhpu siragu akitilana akh kolheva zagu dipo kiche bie zagu akete ki Yesu Kristo gdao kiche bono hipo gene Yesu Kristo vejono akhu sena gene ibibi zagu chwe kushena alhojabu bangina ba irukshebo kimje bas bangina ba nyungno akhoji khwishna nyunga khine mape nyunga khine mge nyungo to mo chmo gemge nyungo kushbe kitsla gemge ba la ikemu alhonu Yesu Kristo no dimshibu ayighle hibole iriyuye pajga pes akmla goshivepu nihne shikim tevets nyaye ire nyungalo kutu akhne bana baye kaba kirin chamasa alovila kibun kwamasa ihne pipamasa tibodolo kijubkube ngowebu alo kutu ko ala bina balo hoja bina ba kirin chama akhne pipe nyungo tibodolo kibenjo ikemu alhonu Yesu Kristo jino kyu shiveza agena nyungo ksheti bobiamoya kushe jungye Calvary cross lana what transpired on the cross of Calvary cross lana kushivetsgena cross lana kyu shipkuvets agena nyungo ksheti boza biamoya timne hibove talvena baye nyungye akhne tipo huye alhonu levetsai ipinywa pululvena akhne kumchal hono levetsai tim kumtskhne ambu Yesu Kristo jina pajina agashivegu vechona offering akamna goshivegu vechona levetsai dono kumtsku ngalo vinengesha no kuna tipo shopulingen nono ajirin shanam nono lokuttu khanam nono lokuttu chigsaje saganam nono lokuttu akamna kivishaginam nono Yesu Kristo jivejono okhne kumts levetsai ipi pulumla nakana baye you are not a believer no pulumbe no de punuktimbe dono no khalmonane denye uno bol chipnye no blebe nono tim kivishagnam nono kwa wono kutpokoloji jagnam nono okai kine kija no sagnam nono akamna kija babu mlagnam nono tipo pulmona baye if you cannot believe in the finished work of Christ Jesu Kristo no ki ushipwe zagena Jesu Kristo jino okhnyo levetsai ipi pulmo kektolo ngo kunwalo Cornelius ye timkivige ingona timki paya kumla gotche paya akamzulche alona diboju amlo kikhshluwa alona paju pana amlo no chagi dibalu betula igemu God knew Cornelius in his own effort cannot save himself Cornelius pana lo kutok talu ju kumla shanam paya kumla diboshki vetuno pa kunwalo ulmonanye ibwa luitanche tona no kung habubs kung vetuno Cornelius pela Peter lau bona Peter ni igibza alho chabu Cornelius and a pagbulum koya alho chachilbu Jesu Kristo gili chulbu Jesu Kristo ikilbu panonge hakul panu shu alho chai hono very clear no no pulmona bai no no alcohol anam no no akamla kiushanam no no hipo pulmona bai no kungwalo bai nyum inish pinchane tim laki no amizlo uvyayuye pa khnyere no ugyu Panakam hoksa tipo shivegi ono gyuma. Kung pak hoksa tipo shivegi ye jisun already payment shiva. Kya maksho pa mizul lo bagya because pana pulum lagi ono. Pana jisun pakne tipo lo vetsa ye ipi pulum lagi ono amizul lo bagya. Nye. Tim kuto mne ono ni sikol shivegi. Tishana pa tim ne po pulvena pa ma te ahnya shamkum no. Tim lagi no kucho no repent de bagyo metano ya. Haidevegu inechegu lagi achibu mogeono nya haidevegu jisukdao jisvechono ye punutipu ngaloni ibitim lagi no kuchoktono repent shivebu Jesu Kristo jipul vena baye the truth can set you free kutono kakpena
akhirnya ketsalana oka khibegana Bible be nong ye te akhirnya ketsalo ngomo ba ku nong ye ayiza khulongwa mo yong nong yo al ho ku pukin khulongwa yong ite nong ya akhirnya ketsalo ngomo ba kina lo ku pukin ba no na lo ku pukin bo vetal bana ba no akhirnya ketsalo ngomo tim ku dom ne bichene e nong no pa gu gikle tim akhirnya sham ku mo no al ho jai bo ite ba akhirnya ketsalo ngomo ne Colossians make the kini ado chilta chiribine ba gu when you were dead in your sins nong hinelo tivena gilono alhono Kristo vechono nong khuptva zai de kumsano nong hine kivetana ahine jume vecho nong no punishment kibushagi nong na sada kibushagi tibo kumts alhono nong pachi tibo cancel shiva zai eno nong hine tibo kumts cross la yedava zai ibi Colossians make the kini auto chiribdi le bigala nyung ti poitu anya no na lo ge wong no kunyo lo ga jabanyo no na alo shiribdi ngong na lo no kin kha jabanyo no nyung bunum pilana ite nyung kha yem konye ko bunum pilana al ho no panu Jesus Christ ve chono Calvary cross lana nyung khine kum su lo ga za ige what are we supposed to do now nyung ko shige buya we must believe. Pul masa ibagi kubanya. Ikhnya jisno lo gasa. Kushe bo pul la mo. Kushe no Kristo mi ibagi mi aku ko hom kushe abo je bo pul la mo. Satan na tim kum sit za ba khre zani. Ibu tim ko bela our ho zala truth ko jo di bo so pulum la pul be mo bu tim bo human logic. Tim kum su wala na pul kyu be jo na pul ping de benya ye. Hikum도 사이단 플랜 기네 개념 회복에 담아서 예수 그리스도의 크로스를 뒤에 빠인 보나 팀am ni khine ngno ni khine ngno page beleven ni khine tipo pano levets para to akam tsi shikim tevets la muras kimye to ni na khine shwegyo ajdipo ngno ni shik tubebe agyo dipo no jesu jina ni shikim tevets kuye muras kimye to ni go la zabe ni wa le bijin chila 이게 님의 불마사 이후에 지스나 지지가 자요. 지스나 니khne 가구나 빠지가 베스 니khne로 자요. 지스나 아가 꿀로길나 teteless time. 쉽고가 자이 finish 이비규 알로 꾸틀로 급는 거야 아싸디 보줄 마사. 이거 디보 베죠노 all confession 노노 피제규 어차피 오키르는 노노 피제규 냐님게 이비규 디보 따게 마사. 이 해군 번호가 야 아ኳ이고 아짜ኳ야 ya kwakira ushagi jiru no ya kwakira ushagi mu here Jesus Christo cross in salchagi Jesus Christo na hu kemu timshipu cross lo no ringo tipa tagi tipo no tipo tayu no tipo cross tange to no nya chipi kalva ina chipi kalva ke ono nya kazanyo no nya Jesus Christo cross diwange nya Jesus Christo cross ikura kimjige to ono kuplum kum tsna kuplumi ibana bai 너의 예수 그리스도는 어떻게 러베자 이 불랑마사 너네 tipo 불 먹게 굽돌어 너네 tipo 불을 먹게 굽돌어 너나 nye pingbo mowa yono nya sho mowa yono nya khbi mowa yono nye kubul mshibanye ibikum sala ba no pulne no te pulne ikemu no Jesus Christo jive jono Jesus Christo no khne shikim te baza yono ine tipo sho pulul yono nye kubulmi ebana ba no te kubulmine ono nye simko belo Ich bin chane. O kichilon nya 님 gibi 비교. 너 다 거기 가서 먹이네. 너때 크로스 타인게. 이다리 반 노 크로스 타인. 이게 뭐 너는 냐치피 갈바이. 이 예수 그리스도 집에 좀 냐치피 갈바이. 다 간적 뭐너 아울후제 비비자인게. 너 아울후제 샤카자이네. 너너 비디오 이보게 저는 이네 그분은 끔슬로부터 하기. 불라이큐디 보여. 그 쪼그쪼시 불러. 팀그 금수고라노. 메조리티나 이보 불라뇨노 너 Bible lukubenya. What is the Bible saying? Bible lukubenya. Tipo pulbu vena. Kuchoke pulpulana. Yung kamtsa kungalonge. Alhoza ibo gabyoso. Alhoza chulimi kamtsa kumagazay. Amen.